Да, сегодня у нас фестиваль знаний. Позвольте объявить фестиваль знаний открытым. Yes, it is novice told me and that our festival is open. Bugün sizleri özümüzdür bir yıllık içinde okul ve bilimlerimizi gösteriyoruz. Сегодня мы вам покажем, чему мы научились за этот учебный год. Today we are going to show you what have we done this school year. Dostlar, bilesizler matematika деген сөз грек сөзі қырғызша қатырғанда елеп, орысша наукадан түсіндіреді. Математика оқи болсаңда экспериментті сандақты жазғанды үйренеді. Opa, doğru айтасың. Sandıkta жазу için цифрлардың түрімен танышқанымыз тиіспейіз. Білесіңдер ме достар, мектеп курсында сандарды араб жана рим цифраларменен жазғанды үйренеді. Қарачы сандарының бірінің цифрлапты араб, екіншісінде цифрларымен жазылыпты. Балдар, қайсы сандардың цифрасымен жаза албайбыз, білесіңдер ме? Ооба, жалғыз ғана сандан бүт цифрынан жаза албайбыз. Келгелі бірінші кластардың біз қандай математикалық тапсырмалардың түрімен танышқанымыз маңдайлы. Урматтуу ата-энелер, биз 1 класстан 1ден 100га чейинки сандарды жана амалдарды аткарганды үйрөндүк. Андан тышкары логикалык курама каршы текстти математикалык тапшырмалар менен түрлөр менен тааныштык жана чыгарганды үйрөндүк. Демеси сиздерге логикалык тапшырма берип көрөлүчү. Жолго кандай болот деп ойлойсуздар? Жолго менен дал келди деп ойлойбуз. Neyse bize bir basit verelim. 2'ye 2'ni koysak 4 bol, 4'e 1'de koysak 5 çıkar, 5'e 2'ni koysak 7 bol, 7'ye 1'de koysak 8 çıkar. Özümüzde bakılan nesneler 2, demek bir saniye iletime koştu. Oşunduktan sizge 1'de koysak 17 çıkar. Логикалық мәселеге көңіл бұрауы сүйретті бір тұрған малматықты пайдаланып бір мүші, бір күшік, бір құйындың салмағы қанша болуын табауы. Эгерде ороздун салмагы 2 килограмм белгилүү болсо, мышыктын салмагын таап алабыз. Мышыктын салмагы 1 килограмм, 2 тарыса менен 1 мышык менен 1 килограмм ташы салмагын ордуна хороздун коюп койсок болот. Демек 2 хороздун салмагы 1 күчүктүкүнүн салмагына барабар болгондуктан күчүктүн салмагы 4 килограмм. Коёндун экендиги келип чыгат. Күчүктүн салмагы 4 килограмм. Коёндун салмагы 3 килограмм. Таразанишилерди массасын такачуу үчүн колдонулган таразалар жарыша ар түрдүү болот. Урматтуу ата-энелер, силерге логикалык суроо адам болгондун аты көтөрүлабы? Ооба, биз рахмат ойноп жатканда артты колун көтөрөбүз. Кийинки тапшырмага көзүңүздөрдү буралы. Таблицадагы боштуктарды толтуралы. Бизге көрүнүп тургандай таблицада 4 геометриялык фигура бар. Тегерек, тик бурчтуу, квадрат жана 3 бурчтуу. Биринчи сапчыгар. Квадрат, тик бурчтуу, жетишпейт биринчи мамычага. 3 бурчтуу, тик бурчтук жетишпейт экинчи сапчыгар. Тегерек жетишпейт экинчи сапчыгар, үчүнчү сапчыгар. Урматтуу ата-энелер, мен силерге азыр панелден эсеп кылдым. Айырмасы 16 келип чыгат. 17ден 1 кемитсек, айырмасы 16 келип чыгат. 18ден 2 кемитсек, айырмасы 16 келип чыгат. 8ге 8 кошсок
summasi 16'ya çıkar. 12'ye 4'ü koşsak summasi 16'ya çıkar. 11'e 5 koşsak summasi 16'ya çıkar. 18'den 2'ni kepsek ayırması 16'ya çıkar. 7'ye 9'u koşsak summasi 16'ya çıkar. Şöyle bunlar tubuşta da tubuşta da bir memlekette de tubuşta da ayrılız, olalız, kanlarını caraz cana görürüz. Kanırsın da altı damga, 39 tubuş var. Bugün tubuşlar 14, tubuşlar 25 Ağustos'un içinin yatışkında var. Yer, yok. Balder, yatışkındalar enerji gerekir. Oyusunlar, yatışkındalar bu cazdan kendini ağlar sözüdür yazılışıp karşılar. Yatışkındalar iki kubuş verir. İnen inen o, inen u, inen ayna. Mesela kı yapmışsın, kı yerdeyiz. O yokmuşsan, o yokmuş. Ki ekmişsin, yediz. O çok desin, ben çok demiş. Andalılar kendile yatışkan takmalar karışkan sınırda aytalı. Ayusiya, oyun, uya, koyun, şiye koyun, cana başmalar. Bunlar keselim. Biz sizlerle tanışmak istiyoruz. Sizler takılmalı takımlar katılımızdan. Bölgeler için kuyruğun. Kuyruğuna koyulur. Atına tapandan son defalar çıkmış olur. Durati. Solda ekibin kırı, topçuşuşlu üstüsü, dışkan çıkmak kışında, tam cennet kuyruğu türlü. Tura. Merhabalar, bizim grubumuzun alımı olduğunu geçirdi. Karma koşar manisi manda olur. Iska olur. Tura kimyanda karma koşar sürdürdü. Uzun kıska. Çok geçirdi. Düzledi. Tato çok iyi kız. Erdiran korkak. Geneski. Omter. Varjo. Balдар ismini biz Kırgız isminden maçta tamamız. Camı başta camda biz gemiye için gerekli koyuyoruz mu? Camma çatının maksatı camı bay, bak, tak, cana, turaytı, bölüğü. Anda emese biz sizlerle çatalan camı maçlarımızda eğitim verelim. Akma çok, gutma çok, kayakay gutma çok içinde döndür gözma çok. Aktop dür, köftop kurdur, köftop ta, aktop diyse, aktop top durdu. Kekili Balдар verilgen canlıkların başlamalarına bu sözleri
Добрый день, уважаемые родители! Здравствуйте, дорогие учителя! Вас приветствует первый класс, и мы готовы показать вам, чему мы научились на уроках русского языка. Жили-были бабушка, дедушка. Попросил дед испечь хлеб. Мне помню до муки, Бабушка бомбаром полила, пасту сено поскребла, на сметане помешал и слепил колобок. и поставила на окошко остудить колобок, а колобок прыг с окошка и побежал в лес. Я колобок, румяный бок, по амбаре мечет, по сусекне скрипет, по сметане обещанный на окошке слушал. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Ой, ты кто такой? Я колобок, а ты кто? Сам колобок, как вкусно, я тебя съем. Нет, не ешь меня. Я тебе стишок расскажу про тебя. А, песенку? Ну давай, рассказывай. Зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка, со скамейки слезть не смог, весь до ниточки промок. Немного грустно, но, колобок, ты очень умный, ведь я тебя не буду есть. Я колобок, румяный бок, румяный бок. Кто? Я колобок, а ты кто? Ай-яй-яй, колобок, послушай стишок про светофор. Свет зеленый, проходи, желтый, стой, подожди. Если светит красный свет, стой, дружок, хода нет. А, хорошо, спасибо тебе большое, тебе медведь. Я колобок, румяный бок, по амбаре мечет, по сусеку раскрепен, по сметане обещанный на окошке скажу. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Эй, ты кто такой? Я колобок, а ты кто? Я лиса. Ах, колобок, ты такой румяный, такой вкусный, я тебя съем. Нет, не ешь меня, я многое умею. Ах, ты много чего умеешь. Ну тогда расскажи, сколько букв в алфавите. Я знаю, и мои друзья тоже знают. 33 буквы. Ну хорошо, а ты умеешь писать? Конечно, умею. Ну давай пиши свое имя. К, О, В, О, П, О, К. Колобок. Молодец, колобок. Ты все это умеешь. Последнее задание выучить от души, от конца закату. Я все знаю, все хочу, но сама всегда молчу. Это книга. Молодец, колобок, ты очень умная, я тебя пускаю. Светлый дом, мы учиться будем в нем. Здесь научимся читать, складывать и умножать. Читать и умножать, мышей держать. Учим в школе, учим в школе, учим в школе. Johnny, eating sugar, smelling Hello, kids and their guests. Today we're going to story about a magical car and its pen. Just let's do it now. School starts tomorrow, but I haven't packed my backpack yet. What should I take? Hey, don't worry, open me and I'll help you. Hi, I'm Pencil. Without me, you can write riddles or draw pictures. I sharp and always read it wrong. eating sugar, telling lies. And if we listen, pencil breaks, then this time I'll fix it in no time. We're a great team. Don't forget me, I'm notebook. You write homework, practice in writing with me. As I'm ruler, with me here rights view of every stream, I'm super useful for message join.
Don't forget me, Boo. I am the color of the sky and sea. I will remind you of peace and calm. Wow, it's so great that all of you are here. Our lessons will be much more fun now. Remember, my friend, to learn konusku sabar batu secure. English and this hour colorful. You always have fun. And that's how our students learn how important school supplies. And you kids don't forget that world becomes brighter when you use your imagination. This is my table, this is my chair, this is my bag that I take everywhere. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is my head, so this is my head. I use my school things again and again. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is my window, this is my door, this is my ceiling, this is my floor. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. Biz birinci klassdan Olimpiya matematika savobi tashqari necha dunyo sohibi bilan tanishdik. Anda pedagog jandudananzi daradolunda so'radi. Oba, men jandudananzi ko'p narsani bilaman. Jandudananzi degani Jandu usta, o'tib jani parvar odamlar kerak. Avval jasadga jani o'tsin. Alani jandu jarqalish janda ne aytalasın? Jasad yaratılışqa suv, yer, hava, to'q, jannat tosh kerak. Alar 5 yashagancha shuni qo'zlashot. Bu elementlar yaratılışdan bölünkü. Bu sanalar birok tirikchilik bilginleri çok cansız yaratılışdan candu, yaratılışdan yaşo, şartın təsiga yordam berer. Bu organizmde özünün ağırlık ve sıkımı alana çürgü layıklık yaşayır. Misali, benim ünlü canımda daraxtlar candu, mücer cansız. Tağlı suda candu canlışqa yordam berer candu meş. O sundukta candu, cana cansız cansız birbirine gerek. Ova, так şunday biz yaratılışta yaxshi bilishimiz kerak. Yaratılışda aql, canın barlığını birleştire alamiz. Alar misalda alsam yaşayıcı canın barlığı. Suda yaşayıcı canlılar bilim misalga anlatırgan bolsa, delfinler abdan akıllı. Alar teyin canlılar. Alar süt emiciler. Kitlerden tuğanları bol sanalar. Delfinler suyun astında jengil jana tez kıymıldaşıp süzür. Delfinler suyun üstüne setilip çıkıp adamları tamlandırışar. Delfinler dem alıtucu, murdu, süzgüçleri, cana kuyruğu var. Delfinlerden içki düzülüşü qaraytırgan bolsa, söktürü omurtqa, söktürü
Delfinler ultra ünlüdür. Jardamı benim söyleşişim. Alana bak başka levdi artığı. Kızığı delfinler suyun aslında bir gözün açıp muhteşem. Delfinler suğa çökkün adamlardan kurtarganlığına dağı küpe boşkan. Delfinler canı döküp kızıktı muammarlar var ekan. Kelgili elini sirge. Kalktı taşı çöğen barın dibini tırva eldibilendi. Koy bu üceni var. Koy var dünyanın köptü göndürleri. Koy sırtından dünya kaptalan. Bu vardı sultan koy. Barodasına açarsak berişten. Zatımız kağıdın başını özgürsün mümkün. Koyun taşı o anını geçirmesini barar. Süt etün berişin. Avni içki dizilişi demo. Avni içki dizilişi öyküsü demo. Öyküsü demo organı. Çürüğü pandı dengelen tat. Sen bilirsin mi? Sen bilirsin mi? Sudan geçer şorsan artık küçücüğünden beraber. Oga, artaş bakar, su çuvalları kesildirikten cana başlar. Kalkın sürüler, kalktılar, şu canavarlar dikire. Cana kapıtı götürleri var, tutarı cazın konu boğuşan. Bakarım kendisi çıkma kaybol. Ağın yüzü yokturun karakosun. Bahsıgı ağın kovutları omurka sıcağına kavunlar. Bu ağrı sekirigi canısızlığı birden biri. Bakalar çımın çirkeler menende maksışar. Cümün kadın baştın bakavay ağırmadan. Skoç, tüslü kalemde kanar gerek olur. Arkadaşı Kunduz Depato, daha bir arkadaşı Hasan Hüseyin. Valla siyerlince sabahlar ablam kurulurken bir sildiye dalıp bir kızı tutacağına bakasını verelim. Al için bizge kölmede başka bulun 4 aylık ve 4 şam gerek bulur. Şamdaki bizim Şam'da üstüne aynen gidişleri birliğe uçurda tüm kırarız. Sizler grubunda içindeki aynekteki gidiş birinci bu. İçindeki şam birinci bulup üç kaldı. Oga bunun sebebi abanın kurumundalı küçükte kübünge cadan verir. Almışam gidişte aba kovalanından andalı küçükte dalı kökte. Demek çam gidişte şam uzakura bu baktan küyet.
Азыр мен силерге гүл тарттым. Ал үчүн бизге майдат, кагаз, бояудан жана целлофан. Берди алгай. Целлофан, өгүйтөк, бояу комалы, кагаз. Түшүрдүм, өзүңөр көргөндөй гүл тарттым.